Ini toge ini sebentar aja. Iki lho porsine babe lur. Mantep tuh lur. Enak. Bismillah. Lor, Buli sekarang kepengen masak yang hijau-hijau loh, Lor. Masak apa, Buli? Masak urap, Dok. Urapnya apa? Ini, Buli sekarang mitili genjer, ada genjer. Buli. Iki, ngene iki. Selain genjer apa, Selain Buli? genjer ada bayong atau daun kacang, Lor. Buli. Terus ada ini, Apa, Buli? Keciper, Lor. Iki lho. Di sampean susah nggak, Lor, nyari ciper gini, Lor? Terus yang pasti ada ini, Lor. Ada togenya. Toge. Toge ini katanya bagus buat kulit toh, Lur. Kalau bagus, boleh mau makan yang banyak. Biar kinclong. Ini, Lur. Ayo, Lur, ikuti terus sampai rampung ya, Lur ya. Oke, Buli. Boleh tak mitili genjer dulu, Lur. Iya. Airnya sumur, Lur. Sekarang rebus toge. Ini toge ini sebentar aja. Togenya sudah. Mau rebus genjer, kasih garam dulu. Oh, berarti semua nih ya, sing ijo-ijo dikasih Kasih garam. Tapi ki airnya kasih garam, kok tinggal masuk nitro air. Oh iya, Buli. Iki piye wis ngentas urung beli iki, genjer iki. Wes ngentas, Be. Oh ya engko tak atase marek ngono wis. Heeh, sampean ndi to, Be? Yalah wong mengklitah iki nang Tegal iki mau. Oh, ngono. Ya ben nyoba iki sempuk pentasan, Be. Terus kene tandangan. Wes iki genjere buli saiki apa meneh sing Oh, iki kacang karo ciper. Oh kacang karo ciper. Heeh, cipire sik lebokne, Be. Oh ngono, wis tumbak iki mau. Wes resik kabeh. Wajib dicuci, Be. Harus iki. Kok ya titik, Be? Titik piro, Buli? 1 sendok. Heeh. Kak pira? Wes sakne. Iki. Heeh. Biasane urap itu kalau buklik lawe lemuru goreng atau ikan asin. Nek ngene sampean lawe apa, Lor? Ini nanti buklik tambahi gembus goreng biar rame, Lor. Oke, mantap. Wes ini buklik anu mau ini, Lor. Apa bumboni lemurune, Lor? Iya, Buli. Ada micin. Oh, kasih micin. Heeh. Garam, Garam, tumbar, bubuk, penyedap, kunir biar nggak amis. Wes gini aja, Lor. Ya aduk-aduk terus goreng nih guring kok wisan. ya. Berarti nggak perlu dikasih air, Buli ya? Gak usah, iki wis berair iki lemurune. Habis dicuci Oh, ya. habis dicuci.
Iki bumbune gembus goreng, Lur. Oke, Bili. Apa itu? Micin, Micin sama garam. garam, Heeh. tumbar bubuk. Oh, mirip ya? Heeh, padha karo bumbune nganu mau. Karo lemuru. Nah, iki enek kunire, Iya. enek tumbare. Apa iki? Penyedap. Penyedap. Iya. Goreng gembusnya dulu. Goreng lemuru. Ini bumbunya urap, Lur. Ada bawang merah, bawang putih, laos, kencur, daun jeruk, lombok merah besar, lombok kecil. Iya, Bili. Wis gini ya, Lur, bumbunya urap. Langsung diulek. Langsung diulek dikasih garam. Oke, Bili. Garam aja ya. Garam aja. Hmm. Nanti dikasih rasa-rasa nanti. Ditambahi garam, Lur. Tadi kan sudah ada garamnya. Tambah garam lagi dikit. Dikit. Micin, Ya. penyedap. Tadi sudah dikasih gula dikit, Lur. Terus dicampur-campur. Campur-campur. Terus ini nanti nganu, Lur, ora dikukus, Lur. Oh, langsung Bili. Langsung anu tak engseng ning wajan. Engseng ning wajan Tapi dikai nganu tanpa minyak ya. tanpa minyak. Hmm. Men gak rasane entah ngono, ben rodok mateng dieseng-eseng ning wajan, Lur. Iya, Bili. Ini bumbunya urap dimasukin gini. Wajan. Ya. Mm. Jadi kayak disangre gitu, Oh, Bili disangre, ya. disangre jenenge. Hmm. Lama nggak, Bili? Enggak, sebentar ae. Warnanya berubah gitu. Sudah agak coklat, Lur, gini aja dintas. Ya. Lek dieseng-eseng gini biar nggak cepet basi, Lur, bumbunya. Heeh. Wis mateng iki, Lur, tak angkat Lur. Ya, Bili. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang diurap jadi satu, Lur, sing kulup warna-warni tadi tuh lho. Iya. Sayur warna-warni tadi tuh lho. Sing macem-macem. Macam-macam mau. Bili. Ih. Sing bikin kinclong ya. Sing bikin kinclong dibanyakin, Lur. Ambune enak, Lur. Seger Bili ya. Ambune seger terus. Bumbune iki agak sangit-sangit piye lho, Lur. Heeh. Sangit-sangit enak lho. Iya. Lur, le masak bukli urap Heeh. karo iki lur, lembu goreng, Heeh. gembus goreng. Wis rampung lur. Hmm. Saiki waktune makan. Oke, Be. Monggo lur, ikut makan lur, ikut Ayo. madang, ikut Mm-mm. madang lur. Monggo. Oke? Oke. Wis ayo lur, monggo lur. Heeh. Ya. Cukup nih, Be. Iya no. Urape kafe titik. Wis cukup e. Nah, mantap lur, mantap lur. Warnanya cakep sih. Wes. Tangane resik lho ya. Tak bersih iki mau wis. Lemuru. Lemuru. Aja ditumpuk buli. Gembus. Nek gembusnya lurus tak? Loro. Loro. Nah, ndelok Iki lur, iki lho porsine babe lur. Wih, Mantep tuh, Lur. wih.
Paketane pas, Lur. Cocok ya. Wis. Heeh. Monggo Lur, madang Lur ya. Iya, Be. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Kulit lengkap timun barang. Mantap, Lur. Heeh. Mantap Kalau pol. kok nganu lor, Lombong. lombong. Lemuru, Lur. Hmm. Rasane pas, Lur. Gurih, Be. Oh, gurih. Maksudnya ki dicampur urap itu, Lur. Pas, Lur. Wis monggo Lur ya, Babe. Madang ya, Lur ya. Heeh. Ya beli. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lor, maam lor sama Buli karo Babe. Ya. Enak-enak. Timun lor. Lemurune goreng mau iki. Ya, enake goreng ya. Tenang dulu ta. Kemeripik bilik ya. Gembus goreng. Babe keseretan, Dok. Minum dulu. Nah, minum dulu, Lur ya. Pelan-pelan, Be. Lur. Gembuse padha karo mukake Buli lho. Tombol. Ambil ya. Gurih ya kae. Gurih. Enake piye? Beh tenan Buli, enake gonggur. Alhamdulillah Lur, lek madang Babe karo Buli wis rampung. Babe karo Buli tetep ndongakne dulur-dulurku kabeh neng ndi wae, tetep diparingi sehat, seger waras, panjang umur Lur. Amin. Gangsar, lancar, berkah rezekine ya Lur ya. Amin. Oke Lur. Wassalam Lur. Matur nuwun.